Hey dostlar, ben Bercan. Bölümün akıntımda abzor kişi sardı. Bu elimde can barma, yüreğimde yemdeydin. Bu elimde tam barma, mekin jayım bilmeydin. Bu elimde men barma, hiç mayda bilmeydin. Bu elimde jok barma, boşta suda bilmeydin. Boşta sular esebe, sen bölük men bölük. Aşılıp aytalmadım, kıynaldı bu yürek. Sen bölük men bölük, sebebin kim bilek. Aşılıp aytalmadım, kıynaldı bu yürek. Bu yürek, kıynaldı bu yürek. Kıynaldı bu yürek, kıynaldı bu yürek. Kıynaldı bu yürek, kıynaldı bu yürek. Kıynaldı bu yürek, kıynaldı bu yürek. Ayla varamız, soğuk gitti aramız. Alız kalamız, iki böten adambız. Almadı tünü, umutpaydı sezimdi. Yürek sağınlar, senin öldür gözünde. Bizim әлі сезімді, senin öldür gözünde. Bizim ыстық сезімді, Boşta sular esebe, sen bölük men bölek. Aşılıp aytalmadım, kıynaldı bu yürek. Sen bölük men bölek, sebebin kim bilek. Aşılıp aytalmadım, kıynaldı bu жазасыздар. Doğru akkauntıma жазасыздар. Бак. Өзім сол кезде айтам, аккаунтымды кім сатып алады. Бірақ мен аккаунтымды 2000, 4000ға сатамын, 4-5 мыңға сатамын. Өйткені мен қанша еңбегім келді ғой, аккаунтыма 4-5 мыңға сатамын, 4 мың, 5 мың сатамын. Мен ол кезде шынтағын деп әлі осында мен бағасы болса, сіздерде титтей кішкене аз өлең қосылып тұрады маңдарда. Онда азақ өлең қосылып тұрады, дауысы қатты емес, мен даусым естілу үшін. Достар, мен микрофон сатып алайын деп жатырмын, сіздерге даусым достар естілу үшін микрофон сатып аламын. Мен енді жатып ойнаймын, жатып істеймін, мен өте телефонмен де отырып ойнағым келмейді. Жатып ойнаймын мен. Ашқан ғой, кім ашқан? Кім ашқан деп мен? Подписывайтесь, поставьте канал, кого-то подписывайтесь. Айтпақшы, мен бұл қайсысын таңдайсың? Мен бүгін постқа былай жазам. Блогер болып мен түрімді көру, или түрімді көрмей, ана несі. Ойда түрем олса, түрімді көресің. Сен де таңдаған зат істеймін.
dostlar. Kızım içinde benim hadi yok. Söyleyeceğim kızıksız babacısı kingem kızıksız bulmasa canım kingem kızıksız bulmaz o yakta ben tez ötüceğim size like basıp gelip popum da sende şunu mantar basayım tuz atacağım şimdi beni bağlayıp gittiğinizde şu dostlar bağlayıp gittiğinizde size de olayım ben için adam yanacak yok yok adam Hatta atacağız da toplar. Toprağı almadık. Nasıl bırak? Sonunda da video ayaktalı. Benim toprağı alamadım. Bütün şurayı bırak toprağı atalım. Давай, хей, достар. Пока.